your part. Oh, sing ye hallelujah. Ye who long pain and sorrow bear, praise God and on him cast your care. Oh, praise him, oh, praise him. Hallelujah, hallelujah, let all things their Creator bless, and worship him in humbleness. Oh, praise him, hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son. Praise, praise the Spirit, three in one. Oh, praise him, oh, praise him. Hallelujah, hallelujah, Ako po nung rayon o pretty for me tinahin kita yung kay tinwara di minis simin siya tapi mewa. Sara ko na nun diya ko na memetin na nang ayaran kana yay kuna me ako nung raya kita am sana ni. Kem ka tikiroy sa tawra ka din pusmay ko na nun kita wan away. Ay mine na cost na memetin na nun tipakanday kita tawan away yu. Nakana ko manghan dito wan memetin na no. Jesus keep me near the cross, made on Keith or Christy JT. Mesendra, kuna yare na rin ganda ba? Kamay tiruan, kaya kabuyan, titawan uwe, may tiruan yun, titayay. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to
shadow only. In the cross, be my glory ever, till my ransom soul shall find rest beyond the river. Near the cross my heart will stay, hoping, trusting ever, till my eyes shall see the face of my blessed Savior. In the cross, be my glory ever, till my ransom soul shall find rest beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my ransom soul shall find rest beyond the Spunti me dona banganya data urain dari ngai kong kwene kona kana wa me matenano. Tori na nonde tarabon isua wo ake wo wata wana ake tenu ake. Kiri na nonde te page nara page stani ye ni mena inanona Adventist soap. Ndita yung kanya na kana wata wana meri kainde course of hope kuna ye te wana rang da mero te kana takuba. Kiana ne kuna ni Yesu. Ndita hiyo ukanda ni ngaba nkuya ko ngoranda yai no karawani yang we batera roi manevin tianene men manevin nane ke time to ni katangi na koi na koi ran yai ako na ndik nganya pa panaran ne bona kon tiaswa inanan tameron te tawano we Kikuna ni Yesu Wotante kandarana ekamewa isuaru narana Noango anakoi Kianine akikaura kina Meharona na pepeire Pena metintikai Ukina upure Kianine akikuna ni Yesu Tainangkai Sakirang ngongongo kuna ni Yesu Sirang di kainanoy Yanson na peng Siri ang nanene kuna ni Yesu Kunam darawe akianene akikuna ni Yesu Otante kandarana ekamewa isuaro nanana Noanga wanakoi Kianene akitaura kina Mearana na pepeire Pena metintikai Ukina upure Kianene aku
The heart of God is wrapped around our finger. He hears us every time we cry. When other loves have gone, His love still lingers. 'Cause we are the apple of His eye. Bring out all the rest of His creation, and let the likes of us go passing by. That's when His heart will start His celebration. 'Cause we are the apple of His eye. He walked and talked with man in the garden. Then forbidden fruit condemned us all to die. But on another tree He grew our pardon. No wonder we're so precious in His sight. Bring out all the rest of His creations, and let the likes of us go passing by. That's when His heart will start His celebration. 'Cause we are the apple of His eye. We may run to the core, but that's what His blood is for. 'Cause we are the apple of His eye. To
si parte bancheri unica per you. Ma kuya tani pure ni bene ya na kungai te wea. Marava ke te mate ya iriko. Na te pukini Yesu yori angkana si mate. Na si parte bancheri unica per you. Ahora tenga wobi metenu wara je mene simin tiawa te bi me wo. Ayong kanya te wana te me metena rekos men te be Christmas so ta te khana. Mauri o te yo kare panaya ni ripa te menasena ke woman are everybody knows ke ayang ayo te kunare e tangrak pa ay ka te kirawan ni pun
katikirawan ni bu at the papas ngai erairairi na tari oi pun teme wara kapokia nako na nako po ni kai menasina oi pun ngai ni kapiane korapa oi pun ni kue me amusu yang kami orang kanja ni teme wa kapokia me yon am tapo Christmas ako am katikiroi kuna maro katangiria saka wada ringande ta katikiroi na kon te wana kai nepem ani erairaira na tari yon na kai tawan te tai ante na dai mga katoka me inta kai bukari muna kiba ena nora ki ro yata ni me metenna me yon tarawa me kai o katikirawan di kita mem nako na nako po ni kai takatikiray may kay inanons pa ngay ka ako katapia bukin na yaw su takatikiray man the best men operator from 89 kanaban tikiray tikiray ring go na itemewa kapokya men namtapa no kroni re may ayo kuna maro tangiria o kanda nga pa na nganing kami raw na nomina non tangay na mete kukuray ati meto. Rita ng oram kanuan narawan memetendan wada kutiakan na imina mauri di sa kana ko ba na kwataya ko ni katang ati kunare katya mo yung basta ka maura ng oran di tawan away korapa ati kiroy na pang may kane o ya ka maura nga ni tinay na ni merite ta muriyo ron di tapan ng kroni na mayay ayo kuna maro katangiria o kanda ni nga ba inanganin kami te kukuray na non ta meron di tawan away o ni meuna pa na numi ng orayay ngay po ni memeten na numi
Korabarik nam ruring na koira sinabaran de kiroi dari kimina nun tameron de tawan away. Ake a kaupau, me pona ke aro. Kani roko I ke, na nora mina. Me ngau wai vinito, yon tau puki te leunga. Na nora meu, yani peita me. Ka te amenga, nua kani mei Yesu. Suangia nera, yokira wenga. Ia kita beiai, pandai ke keni. Ia te iai menga, ia ni penta me. Mengan sinau, tayang wakan menaya. Ilukan tika, aina ni anota. Ote mo angaine, ai como ai te mengare. Ote mo anape, ai como ai aro. Ka te amenga, niua kani nei Yesu. Suangia nera, yokira wenga. Ia kita beiai, pandai ke keni. Ia te iai menga, ia ni penta me. Ka te amenga, nua kani nei Yesu. Suangia nera, yokira wenga. Ia kita beiai, pandai ke keni. Ia te iai menga, ia ni penta me. Ia te iai menga, ia ni penta me. Ai bonsi wabi me wan wari de minister man kai ai po right cha wata wana. Ritan de me metenano, meurin de tawana wayo me metenano. Yai rom kuna ya kai ni ka me Adventist High School ari ka ngai te kana the wheels of time are ever turning. Pa anaka meu na no ya kai na rau siambo nungora de tawana wayo korapa. Kuna meurun kwesa muera ye yaran te tapane kungora me ye me yon nam po me kan ai ko kanaro na pa kampere ni kataparing kai nungora to na kon nam terepon yon inanan na miyaus ni tawano we ye te kuna nakatangay bukim o kandani nga pa yang kani kamiri kite kukurei inanan temeron te tawano we yon kai kamtangira te kunai pa ngaya me meten nanami sinangora na ko ye te kirari ki me kan yo sa pera na nganden te kirari ngai ra ke ste meto nungora irari ki inanan te tawano we And as they fly with joy, will
oi pun si wapi me ona wari ki te minista e pōrai te awa te wana. O ye ringan te me te nano re manga koa sa e taku te akana. Kua te iakana pia au me te nano. Ni ka tanga me te nano ra pun nahari ina pia. Paka te kira ona ra tawana wai o. Te kira ina pia koe korapa. Mauri te erin tapara korani ra me iei au ai o kuna mare me te nano miei. Nakatanga. Kantani nga ba sinaverin te kira ngai rake o komane veira ina rikin ka te kira ina tawana wai. Te kira me kane o sa ngora ngane nukuna. Ake a kaupau, me pona ke aro. Kani roko i ke ke, nano ramina. Me ngau wai minito, yonto puki te leunga. Nano raneu, yani peitane. Ka te amenga, nua kani mei Yesu. Suangia nera, yokira wenga. Ia kita beiai, pantai ke keni. Ia te iai menga, ia ni pentame. Mengan sinau, yang akan menaya. Bukan tika, aina ne anota. O te moanai ne, e komo ai te mengare. O te moana pe, e komo ai aro. Ka te amenga, nua kani mei Yesu. Suangia nera, yokira wenga.
Teka tiaso apun teka tisaki. Aning jaka ogin tisaki meun kami yana isaki tapanin da pana isaki. Tamaron na tapanin inang dikiri ki maron tamaron meur. Ngayon ang kanas katamaro aman kira-kira kya arun tamaron na bara. Merigera anaria imuan katima tuag ikari kipai imerinara. Mewa kinan tisaki taka isaki dikiri ki mataruan royeran. Ro ki kayon kawan karawagi pun tabera. Aside di ni arate arun kaponganana. Min kaponganana pero. Kwa watera te pesa na karoya. Niko ata aron kukureira. Mera karabara na konjeswa. Ibukin na tangira ya kororoi na koira me ana nanuanga. Eta kuma ne vente ana terari ki te paya na karoya. Niko ata aron nam tangira me am kakapaya na ko. Na si ana ne onna ne poigo ni mane vene kunau. Mente kunani runde warite me ana usu a karoira ngande na ratai. Ai ponsi te pi mene me warite menes. Ai porai te wata wana. Ayar yang kana ye ya kan kati kiroy kita amsane ne kan ngorane panana kita me metin nanom tiane staurani katanga ibukim ayar yang kuena ko me metau kirari kiran da yuna nende live kana ko kunam esna konani katanga ibukim pa ono ngorai o de tayus na kaina ko ngane na ko yata inde de bad finders men de tabayan rei o kuna yare na nganira na banganya kukureira ina nante ngaina esimena ye tongana ye yang inte te kwa tirawa ta kita to koraga ina nante ngaina saka meura nang orane mane vente anane ay nako nanda iri nako dawawa ta makanganga ni kapene nako nte kukurai
his worth. They poured a cry of crucify, and Judas got the money, a prophet from the keys. They bought a trial that mocked his name, the remorse and fearful blame. They showed up Peter's weakness and Pilate's cowardice. Those feet of silver borne on nails, the cross, the crown that you men wear. They bought release for one who killed, the blood and tainted might be spilled, the vinegar and gold, they bought it all. Those little coins, they stand for two, the Lord and He who was untrue. Those little bits of silver, they wear a princely price. They bought for our repenting thief, whose dying gas for our relief, assurance of a life in paradise. Those feet of silver borne on nails, the cross, the crown that you men wear. They bought release for one who killed, the blood and tainted might be spilled, the vinegar and gold, they bought it all. Oh, what a fair cheap is his worth, the strength, the glory of the earth, and freedom for our soul for all eternity. Ako ay kanya tayong diriri ako may ako nayari. Tinipui de may pinsirawa ay kapuwa ki ay meon. Arawe ay Yesu Kristo. Ay kanano kawa kira. Ngibong yak panari ki pati mesa ngayo de sa kaneo. O ay mga pun ka mania kiro ya nariri ay katatang iriya. Tinipui de may pinsirawa yang ate wara yuta. Itakariota pangaya. Pon na nasa kameo ariyang anak panakamania. Antukin detay. Tirong-rong ina nante pai para pori ngai are na swangi anake anakamania Yesu tausa ka ngai na ko ya ba te wari ka pori ya mangai pori ngai ane Yesu kam na tau kanga tirara yang ina nante tirong-rong ko ria ki ayo gito simena iki hona tira te ba yes na haroya na kon te we yuta kito ngai ra ki ro na tiras na haroya na ko ina mayang ina nante karaki ya bunsan ko ria ki ina nante karaki meto korobok pena pungyak ni mangori ena mga mete o ena mga us ndiki pangaya temena arasa karokorongorongo irunta mena tiaswa sinapusia mon siri rona sinan tuwa kawaida roya kapeni anis punda kon mo Yesu Kristo o Yesu ena karoka irunta mena tiaswa andi manwin jana ni arang tamero kamani yakin Yesu sin dena puide may bin sirawa sibia ururinga ena no ni meura ni yangoya paterate pa yasna karoya terba sina kona ni kareke ananuang at tamera tiaswa timea waria kia tukina. Medeta inga ye pun si suara je ministro e puro e tiawa tawana. Kantarane akia muangkanya di mamatendano e hoasin de tayai. Nakanawa tawana. Kuna umekai te kuna yu ya nakiri ka indi chagas may pairik. O taku te akana pa amtangira ayarun te karanga e monterapete. Ayaron te karanga irangan ba ituro irangan na gumetiraw iraw na kituki hepon raw na
Ana teka tia so apun teka di saki. Aning jaga ogin di saki meun tami yana saki jutta paninda pana saki. Tamero nero tapanin enangi dikiri ke marun tamaron meur. Mai yang kanas kata meru amen kare kira kia arun tamaron nabara merigera anaria imuan kati matoag dikare ke pai imernara o me wakinan di saki jaga saki dikiri ke mataruan royer ro ke kayon kawen karawagi pun tabera aside de ni arate arun kaponganana min kaponganana pero I feel privileged. I stood in the courtroom. The judge turned my way. Looks like you're guilty. Now what do you say? I spoke up, Your Honor. I have no defense, but that's when mercy walked in. Mercy walked in and pleaded my case, called to the stand God's saving grace. The blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in. I stood there and wondered, how could this be? That someone so guilty had just been set free. My chains were broken. I felt born again. The moment that mercy walked in. Oh, mercy walked in, pleaded my case, called to the stand God's saving grace. The blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in. Oh, the blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked Ako sande inte bowi. O yei tena nuanga kite mus na nuanga ako ngana kito tsaka kayari kina koy payasiro ko na bete menna. Nana te bukina ke me yom nana ya pana pure. Eyang rongorongon Yesu inanon te pai para. Eriki patena nuanga erin na ko inanon tayo inda kapowi. Deta yares kapowi yaki ay. Kanaro na ba yay? Tiana nga ni kapuan ba yako tawana kiyay? Na yaron na ay. Pakwatiyakin te powi. To saki nanon nam kanga nga. Meto te buki-buki akairwa. Tataro na ko ina. O ani na osta kakai na ko imo. Ana ko na andro ko po kam te tayo ako.
ina rinna ko tenanuanga ina kaparaki ampure men tenanuanga aki tarana yon ta kai panga kare wana ko ibukira ngai ane kai stakira men rapure men te kunanya wasira na konte tai to wana ro ngai de ministri minti awa to wana karena na pasar ko na nganya ndokin kanwan na rawon me matenano Raba na ko mgona ko sando ira inanon arawan ka kagipusa ti matenano may mwana ni karokota yai. Tikiroy ni kapene sa mga nuri na kontiawan me awan te bakantai.